Ngubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kuphina kuphi lapho kwakhona lo mbukiso wakho wesimanzuzo sikulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili ukhuzani ke ulwamukelile ke uxolo lakhe lapha ke uphakela ke umthakathi umfowanda abandaba phansi le kwanongoma ke njengoba ke uphakela umthakathi wake wakhuluma kabi noma ke wake wakhuluma ke inkulumo ke engazwakali kahle emadlebeni akhe lapha ke ukhuzani ke umfongopongose phambilini nje njengoba ke sebeze baxolelana bekhuluma lapha ke kuwona ke ulive noma bekhuluma ke khona ke ocingweni naye ke lapha ke uphakela ke umthakathi bukele ke awuyizwe le nansi ke inkulumo yabo bobabili ke bexolelana yena lapha ke ukhuzani ke umfongopongose naye ke lapha ke uphakela umthakathi umfowanda abandaba siyabonga. Yebo bizo lami njani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila Khuba cha Khuba ngasho bizo ekugcineni kwamavideo angwenza ngasho ngathi uma umbono wami ungemukelekanga ngeke ngizonde angiqondile ukubi ngiyakuzwa bizo ukuphatheka kabi kwakho enye yento mina empilweni engiyivaluisha ngendlela eyisimanga ama feelings omunye umuntu. So ke ngiyakuzwa bizo noma ngayibuka ngawunkulavu ngibe nenhlanhla ngiyafika nje ekhaya ngithe ngifika ngakhuphukela lapha engizokwazi ukubuka khona ngoba bengithembisile ukuthi ngizoba khona ngavele ngaqondana nento eqondene nami ngqo. Yebo. So ngakuzwa mfowethu ukuthi awuphathekile kahle cha Khuba mfowethu ngenhliziyo yami angiqondi ngangaqondile ukubi. Umuntu mayekhuluma Khuba ukhuluma okusenhlizweni yakhe akhuluma umbono wakhe uma ngabe mfowethu uhlale kabi njoba ngizwa ukuthi kuhlale kabi ngiyaxolisa mfowethu ngicela kwedlule kodwa ngizoyenza ivideo mfowethu yokukhombisa ukuthi ngempela akukho kube bengikuqondile phephisa ngale ngamama ngoba angiyena mina umuntu onenhliziyo. I know ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuzwa lawo mazwi wenza njengami ngqo. Nami mangabe ukuthi khona ngake ngenza ivideo nje phambilini ngithi ngenza ivideo nje ngiya replya kwaxobeka ubaba uSomnandi ngenza ivideo ngazama indlela zokumbona yenza ivideo ngakusho lokho ngaposta ngasho ukuthi cha ngiyashweleza ngoba lento wena bizo sisebenza ngayo leyo umculo uhlezi ugade engathi kungafika kuwena abantu abazobe bekhuluma kahle noma bewuncoma noma ukuthi mabekhalaza ngendlela yakhayo noma mabe nendlela yokuxhumana nawe bethatha ucingo bexhumane nawe ngamangala mina isenze senzeka ngathi mina ngaze ngasho ngathi hayi nginebhadi uma ngeke ngathi khona umuntu engimbona ukuthi hayi ngithi ngiyancoma nje ukuthi mina ngumuntu oyiphathele induku wayidlala induku yabo so ngiyakwazi Khuba ngiyatholisa mfowethu ungenzela ukuthi singathi mina ngonile ngonile ngoba noma ngaba ngonanga kodwa mangabe ngikhulume into ethinta igama lakho iyakuphatha kabi wena kusuke sengonile lapho mina nginsizwa Khuba ukuba umsizwa buchazo. Hayi ke